garaachachi harkisuu barteemi galtee namni bakka nyaataa tanan naman dhiisu beeku asii korbeessa geessee dhagaa irra salaata jee sijaajaani taati kalloo olaa sanillee kennuuf isin waabiidhaa ta'e ijoolleen kara yaatee eegaatiin dhufe ijoollee sana bira dhaabbadee karatti itti baanii dhawan jeem kee abbaa sangaati kasaa abbaa langaati yoo wayii sitti hafte yaadeeroo lukkuulleen qaluun siin jee korbeessi guddaadha olaan guddaadha lukkuu rasuulaaf hin qalu jooggaa siyaamin irraa dhaqatanii qullaa kannanii fi qullaa galfatti nin beekame yaa isaanii afaan nu qabu asii galte rabbi afaan isii haa qabu jettee dhagaan dhoyti ijoolleen xixiqqoonu sirni dhufaa dabraan hedduu nu nyaatanii khabiirrotiin teenyaas wajjin uttumsanii cabaarratti cabaa nutti baay'isanii madaa keessa qoreedhaan nu diddiranii akkuma nun godhen sawahii qabanii nuti siif hin beeknu numa harkatanii daroo gabrummaadhaan nurra kaayyatanii akka harreen nufi jechaadhaa turanii abbaatii teenya wayii waan isaan godhanii korbeessaa fi hoolaa irraa guurratanii gaalaa fi dibichaas yooma lakkisanii alaa mana isaanii duwwaa hambisanii har'a rabbi hamdii namuu if baranii malaa nyaattuu jalaa dacha'u jiranii garii nammumallee numa gabbaranii hawarri isaanii wadaa jajjiranii diqee gandaarra deemti jan sareenii saree hungeeni osoo if beekanii rabbi gabrummaa tanaan nun galchini hawaasa keenya rabbi biratti haa beekamnu waraabelletti chiyaatanii beekamtii barbaaduu rabbi biratti as deeysanii yoo beekamtan irra isinii caalu isiniif galaami mee hawaasa ganda kana wayin gaafadhu mawluda rasuulaa qalaadhaa isinii janii korbeeysaa olaa fuutanii chi geeysanii isaa takkaa lukkuu qalu bartanii lukkuulleen qaluun isin je korbeeysi guddaadha olaan guddaadha lukkuu rasuulaaf hin qalu tagandaa qalaadha jaan jimaa isinii asii guuree geeysa inni jimaa isaan tuqu ni tuqaa du'aa isinii goona ziyaaraan ziyaadaan ammaas deebi'ee chubar jooggaa siyaamin irraa dhaqatanii qullaa kannanii fi qullaa galfatti asii korbeessa geessee dhagaa irra salaata jee sijaajaani taati kalloo olaa sanillee kennuuf kalloollee irraa hanfifatanii siin jee amma nama kana isaanii itti kannu jira moo isaa itti kannu jira meenaa hima isaanii itti kannu jiraami اليد العليا خير من اليد السفلى عن النبي صلى الله عليه وسلم حركة خنت وتفرد الرجال حركة خنت الرجال أمي دو إنسان خولا جيسو كنا مو إنسان الرجال خولا جيسو الرجال أمي دو أنا ما سينكين يخرج الرجال دو كنا وين أقول أتبرر ليه كذي رولا كيف ما لك وهم دل خنا جيس وهم دل وهم جبر دو أنا ما سينكين يخرج الرجال دو كنا وين أقول أتبرر ليه كذي رولا كيف ما لك وهم دل خنا جيس وهم دل وهم جبر أماس برشوا ستين ديسو المان برسيفة شو ستين ديسو मैं नमतो को खाइसान अलीफ बरसा यो जुरात नगर सीसा नमतो को खाइसान किताब तो को बरसा यो जुरात नगर सीसा नमनी बरते नु फिंचिला जनी नमकम बरन नमकन दम्मे ने कसम मूसा ibsate hawasan दम्मे इसन दुखन खाइसा गडोर कन नमनी तो को रब्बी का जेल चोल मान बरसी फडजे मुजान खेरी जल्ला थारोर की जनी बरम सरोर का मुजा वल्लाला खाइसत दुखन खाइसत hawas खन nya चुमले nya चिसन सिरना दुफा दबरा उम्मत खन गबरों फच्चा तुरे वच उम्मत गबरों फच्चा तुरन namni silaa jalqaba namni irratti beef irraa hufisuu qabu ni wallaane malee wayyaanee duraa isaani gabrummaa wayyaanee akhiraa sirraan balleessu tasaanii akhiraa sirraa balleessu rabbiin guddaan subhaanahu wa ta'ala waman yushrik billaahi faqad harrama allaahu alayhi aljanna wama'waahu annar namni ganda sandaqee ciisaanii waanaa godha jee dibbee jafagu rabbi sharraqsiisee jira namni rabbi sharraqsiise jannani irratti haraam ija mee wanni itti hoolaa achi geessituuf yoo jannata barbaaduu taate achira kurang gaafa jannani haram sirratti maal ichi goote ade roqi namni wani nagaduuf tirfii barbaadaaf ati khasaara nagadda ifiga ganna gadda yaa ummata keenya ngowwomina ummata isin nyaachuu malee isin nyaachifne ummata isin feechuu malee isin hin fe'amne ummata waa isin irraa fuudhuu malee isin kannanne ummata jaarsaa jaartiin gorgodduudhaan ka jaartiin beera keeysanii jooggaa keeysa buchuma keeysa garaachan keenya ka isin korbeeysa guddaa geessitan ka isin dibicha guddaa geessitaniif bar isin waajirutti arjaa miti masjida khaysan kan ballifan ganda isaan birayya wannin beeku masjidi kan qabu ganda isaan birayya jaartina kan qabdu isaanu kan qabanin siinje wallahi bar dhugumaan sittim nama ifiinu fanne khaysan ufis mal jende gaaf durtak ya gowa kaloni khayane matani oru warra darga haqa fi mirkani ya gowa kaloni ilma warra darga galan amirkani amma isaan ilman barsifatani ilman saanii sadarkaa qabatanii aangoorra jiran isin ilman saanii barsiisaa turtanii keessan barsiifannee hawaasa keenya mee khasaaraan tanaa gadi namtu jira dirqamaan inni isin goone jaalatanii ci bira yaatan
ilmaan saakaa fi teetiin baratangaa biyyoota mirkaanii doolaaraa sergaa kaanis biyya bulchaa kaanis abbaa murtii kaan abbaa halangaa kee abbaa sangaati kasaa abbaa halangaati yoo isitti hafte yaadeero hin barsiifanne mucaan keessii sangaa haada qabee deema isaa fi sangaan garaagarummaan qaban inni kasaa barsiifatee abbaa halangaati kursii irra jira maallaqa keeysaniin barsiifate gaafa isin dibicha keeysan galtan inni kasaa gurguratee ijoolleen barsiisu jira gaafa isin jimaan keeysan cabsitanii achitti yaatan inni kasaa cabsee ijoolleen barsiifachuu jira maali gowwummaan dila kanaa anamma sheeka isin asii bira yaatan kana ganda isaaniitiin beeku bakka inni itti dhalateen beeku gaara dhaaba kana fakkaatu ka gizee midhaan facaasan akaafaa miilatti fidanii shanyii afaanin naqatanii hoggu takka akkanatti akaafaan dhoyitee dachii bantee boqqolloo firii takka taa afaanii qabdu itti gattuuftee biyya irra deebite akkattiin shanyii facaasote shanyiin horiitee laga buute kasirratti akka hin dhaabbanne achi taa'ee ichi kasitti mashaggaa saniif kaa'u irraa asii ibidda seenuu irra jiraaf isin nyaateen mee maa ganda isaanii taa'ee ganda isaanii nyaatin namni nama ifii ibiddaan hin jaalatu nama ifii bakka hamtuun hin jaalatu ammaa namni ifii naman kabaju gandi kabajaa qabu hadiwiti isaa bal'aa abbaadoo kana jira jee alaa kanatti ol siqee asii dhukkee isinirraa kaasu jira yaa wasa fayyin bari isin waan hafne wallaahi nuti addunyaa tana irra inni jiraannuuf akhiraa tolfachuuf malee addunyaa tolfachuuf miti addunyaa waati qorra jiran namni tokko namaa isaa nyaatu waan fedhe haa dalaguu fi waan isaa jala muree jira akkam milkooynes fitti himee jira isin ammoo haruma sanii milkeettanii chiyyaa'u jirtan yaa hawaasa keenya rabbi isin haa dambeessu silaasii gowwaa ka inni tujjaarsu arbaadaa fi jummaa kan libaana taarsu mataayyoo asiyaade taa'e boleessoo karaan kun sin baasu mee amma silaa namni ichi deemu silaa tujjaarrii isaamii inni namni bira yaa'usan makiinaa mee qaba waa takka hin qabu dhiyoo tana qincaaroo gaafadheetiin matoora bishaaniituu keenyaan jima baafnaaf naan jenna matoora bishaaniituu hin qabu hawaasni isaa dalagu san makiina qaban inni matoora bishaaniillee hin qabu nama ibiifuu miskiinaa waa takka dhabee isin nyaachuudhaaf ichi mana jaarrate ka tulluu gubbatti kaan bihattuu jaarratee ichi isin hatu nama kana waynuu godhatanii bira yaatan shirkii seentanii akhiraaf jala balleessuu jirtan an dhugaa rabbiitiin isiniima waa takka isiniif hin godhu waa takkaas isin hin godhu yoo waa isinii godhe dura mataa isaatiif godhata ifiifuu mataa isaatiin godhanne gaara keessa galu jira ifiifuu mataa isaatii waa godhatee ka dibichan galle ka jimaan cabsine ka lukkuulleen dhiisine silaa magaalaa dirredhaa fi finfinne addaama mana qabaachuu qaba inni nu waa takka hin qabu kunoo gaara san gubba galu jira kana isin waynuu godhatanii bira yaatanii ibsolleessu jirtanii hawaasa keenya ama booda nama gartee taa'ee rabbii gadi na gabbaraajuu dheeynee biratti nama rabbii gadi na gabbaraajuu bira dheeynee shirkii ni seennaa ni seennaa nama ni gabbarraa ka gabbaruu qabnu eenyu karooba nuu roobsu jiru eenyu karooba nuu roobsu jiru rabbii mi ka ilmaan nuu kannu jiru rabbi ka rizqii nuu kannu jiru rabbi sheeyni waa takka nuu godhutti hin jiru yoo sheeyni waa nuu godhu jiraate kunoo shaadamtuulaa amata 100 jira umriidhaan 100 fi wayi jira amata 70 wayi barsiisu jira takkaa qarshii takka nu gaafanne sheekonni keenya babbareedaan ammas jiran kun sheey jaabir nuti durre qara'uu turre sheey bayaan faa hojii qara'uu turre sheey xaaf amma sheekonni ta'anii barsiisuu jiran kun qarshii takka namarraan eeggatan ijoollee biyya biraa dhufee isaan bira barachuu jira gujii fi jimmaa fi arsii boorana bakka adda addaatii dhufee namni bira barachuu jira qarshii takka hin gaafatan inni waa takka naman barsiifne ilmaan barsiifachuu nama dhorku waa fidaa jeen mashakkaa isin kaa'u jira silaa namni waa godhuu fi qabu haa nama gaafatullee hin fokkifne waa nama barsiisu kana waa nama barsiisu waa nama godhu waa nama gaafatu kabilaash taa'ee nama cabsatumaa waa nama gaafatu dila kana namaa gowwoomtan isin maal isinii godhu jira rooba isinii roobsu jira moo ilmaan isinii kannu jira rizqii isinii kannu jira moo fayya isinii kannu jira waa hunda ka isinii godhu jiru rabbi ummata keenya jaarraa qaroominaa jaarraa namni keessatti dammaqee kana keessatti yoo namaa fi amtan wallahi rakkoo guddoo qabdanii rabbi toohidatti isinaa deebisu kara toohidaa rabbi isinaa deebisu namni sheekaa ka rabbi namaa kadhatee ka waa naman gaafane nama biraa deemu laa sheekonni kun amman lafaaniin noolii isaanii baasanii janaazaa tana dhufanii qarshii takka isin gaafachuun deeman shuumoollee nuugicaa isiniin jechuun deeman isiniif galaami salaataniituma rabbiirraa su'aa beegatanii deemuu deeman kana gaa namni rabbi namni as dhufu waa kannaa malee as dhufu barcaa fidaa shuumoo affeelaa hoolaa qalaa malee waan takka gurrisaan dhageenye kana amma sheeka itteeti jala naa deemtu yoo ati waa fiddee dhufu baatte fuula si guuraa bar yoo korbeeysa geessitee dheeytee hoolaa geessitee dheeytee ol sina kan qullaa dheeytee nyaataaf dhufee jedhanii ol sina kun jiru adeeroo kana bira naa deemtaa rabbii kaati isa bira deemtu sira zagu jiru nabballeeysite jee sini yoomsine simiskiina isine si duroomsu jiru si kannu jiru rabbii kana biraa dhiiftanii rabbii biraa barbaadachi yoo deemtan kasaara jirtan asittuu suuraan isin irraa deemte akhirattis daranii qiyaamaa isin kaaduudhaaf ta'a
أن يا مدى سنين جنة استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب تكان قبر سنين جنبه ودنتاب خولا في الدين دنتاب خول بيس في الدين مالي والبين أمدي سنجة شوتابرو ربي تكنا جانا مد نما برد ديم تنين خسارنا الدنيا في آخران دبنا ilmaan diin barsiifadha shaytaan laangee jiraatti gad ergadha shay bayaan asiin kunoo isinii gawwaal jiraniin joollee biratti ergadha maallaqa isiniin gaafatan bilaashii isinii barsiisan nama waa isiniin barsiifne ka maallaqa isinirraa guruu malee faayidaa isiniin qabne biratti deemtanii addunyaa akiraan kasaarinaan isiniin jaan hawaasa keenya dammaqaa rabbi warra dammaqee tooyida deebu rabbi nu haa taasisu warra aqiidaa gaarii irra jiraatu rabbi nu haa taasisu rabbi warra addunyaa akiraa wal jala deemu milkaa'u rabbi nu haa taasisu amma karaa kana waggaa deemaa dhufne darasoota babbareedaa asii yaa'u kana isin waabiidha ittiin ijoolleen kara baate sii galee waabiin tun maal akka taateen beekon waabii maal akka taateen beeku isin warra tooyidaati jechuudha wallee isin waabiidha attee ijoolleen kara yaate eegaatiin dhufe ijoollee sana bira dhaabbadde karatti itti baanii dhawan jeemu nin beekame yaa isaanii afaan nuqa bu'asi galte rabbi afaan isii haa qabu jettee dhagaandoo itti ijoolleen xixiqqoonu garaachachi harkisuu barteemi galte namni bakka nyaataa tanan naman dhiisu beeku siif galaami yaa obboleessu barri wal soban dabree jira barri namni wal shagwatu dabree jira siif galaami dammaqa hawaasa keenya nama isin nyaachuu malee isin nyaachifne biratti hin deeminaa roobnis roobuuf deeman anan ganumaan isiniin jaa jajjabaadhaa ilmaan barsiifadhaa جنازان تينيا كتي هاتولتو يتن سنين جبادان سنين جاو السلام عليكم ورحمة الله يا ور واللالان أو يا متني نبريد سلا فرالك كفتني إراغا فتمو واني نالخني آيا غافي ربي أسو أغرتني سلا رفتني نما باريتني الرحيم بيتني نما يا متني إسي وري وري أم شريف ديتني جني قبرتني خالي قريفتني ما يامتني جاني يا ربي قبر ما تنانون قلشني تايسي وري أقرب صديتني يا ور أولان قي خرما قيستني جني داف قلتني يسي ويا وري أبادر ديتني اسخالي قريفتني لكي تا وري شيخ سيامتني اسنو مدقاتو إجتو نركني إيغي ساندوني بيجيلا قمني قبرتني سما إسنين قراني جراتنوهما إسنين تراني مالا دواني إيغا والتني والله وهما إسنين قراني إفن خسارني دعايا متني خالق ريفتني وصول بونجر منصر ديني